Molingam. Nko yeli wole. Aya kira take gocha. Kyaro se mwa batevet. Njengo gona tere Djibouti. Ngai Djibouti jire. Chichuban chiraga. Be careful, chichuban chiren saw. Ere pathetic. Moinere bobe. Gobo cha bwensi pino bogo je side. Wako. Yeah. Then is it part of here? Mbole side. Then no wait. Already. Imo ekaro nyakabata no impression tutageti onyoro monto serious. The best thing mo kwana nere mo denga aga chitepara torenga kitoko kole kwerende to weti e paragai. Nto mutagolira tuskimate as long as we're mono weito. To mo denga ali no na mara mwa rosia saya cabrolling. Ikera that's my compensate ye serikali. Ekrekta gete na kubekansi. Yebo. Onye no kolimochese serikali watu wale mo that's good enough. Yes. Ababa. Waziri, what you do? Ama sekara yonsi ipi na boto koliga bambraba bae gu gambuts na krigen. To iwane. Aba saembe yoga batatu bakolegas. Aya, umheshimiwa inoga iga umheshimiwa Motume. Nkoli gindo bosumuni boke amasekara ya sangirirgo asambu lakini obuyo oborusibwe boirwe estoko boira. To iwana ine? Yebo. Awo denga kango buli muno mogeta. Gomu ga koli kinyomba kiribere kyonse mpara kiri. Ali bono mo edras mo tumukwanira. Ndoda imonta asire. Igo he has to be spoken to onye toko ena mate. Lakini ndeira nega hivi. Actually that's why. Lakini weno ndo jinga mpara. Na kitu akalete. Baba mbiole. Mbia mona. Mbiole baba. Bo na aralia baba. Era mata omugondo. Omugondo. Mbia mono. Na mwabona aralia. Obere mata abwensi. No abwensi. No nayo agaga nayo agachite gusona. Ali bua eno maiga. Ngakirindo yera agachita ka ikapara baba. Iko to etige character yok. Buya bana. Wada ngana bakulia maki. Toin. Muskile toin. Aya and Mbuya mwana. Give what you do. Mark chinyombechi. Nalimuta sali kwerende. Mark. Karaba makiri mo isranse na barabu. Lakini esirero ekirekte keweta lakini mark chipale ekwerende omuntu nyaganyago itagolera akoreki. Kago sinya tutagole na ntomwe biri ya mabuta yekirekte. Thank you. Yeah, Excellency. More market? Yes. One is about notice. Is a notice? Yes. There is a notice. Yeah. We give a notice. But we give. Abantaba ngotoka bale bakwanero. Your Excellency will arrange a meeting in shortest time this week. Yeah. Yebono. We have to ask them why go le para. Kera onye tonyo monye no buli mongo bakane ne para denga na bawo cha gukora li yake. Para ni nyamanye tene para aga. Nje na ajitu nyamaze mudanga ne bawo mutsi. Mutsi yoli badaya baba. Yes. Babo meroka. Yes. Obu eno wori mo wensi maga no bua. Taya. Para bara bu. To tagora to. Abande ngoingo tini no ngina ya bana. Market. Oh. Lakini what this guy is did. No cha sabegete kwende. Eba mentor mbwa wogo chimaya. Igomba goleta. Eba kalia. Ina batoko bosi. Siba tota. No begete start. Ai ga no masase. Aya no ene rege ndense.
Lakini aya Mheshimiwa Mutume. Yes sir. Agree nga kitota ora kurmoino bwembe bona chekiras. Male mayo maete kurwe para. We kabe 100 feet go chamayo. E backstreet ye mai ka bayo. Bono bunu yo kurpara ose ko so onyora igetanga ni elami. Tasugeti the 18 feet kurwa se para. Bari Lakini gatoi one. By all means we must agree. Yeah, ona ere koranga ndi insedi tanga. Koranga ndo chao. Maite ekubwata waliomo na wasiokuwemo. Bono ah. Ajit. Oyo. Aya, etimu yonsi ipi. As long as mo market ya. Bona agarati ka daktari. Daktari garati. Adi ganda mul daktari. Daktari. Bona ai koi kabu was karu. Ya. Jeninde tayari wataenda ke pare pini. Mbuya mono. And that's very good. That's the spirit. That's the spirit. The surveyor, you have to sit down lero wikamambia solution yetu okiabaga kabonsi bakwaneru libaga chiko yeligu abarusi amatofari ngora trose pale. That is it. Mo wanje we ikere doko barose liga I'm sure no gane abantu bamenye buga nanje ka nyengo nyaliba ichibesa ngoli no aneke ginga ale baba no gwato bole aya rulia aya gagotira ngomo nyene bole mo laban njua laban no mondo manye laban de to iwane no toilet to did onyo ko bode teto ya para you're my big brother. Last moto enjera. Wana enjera nere mwena uturugeto mugambe. The backstreet here zawe etarali mpaka ya mangerere mu. What will do? I get us the plan. No eno mondo bwate teto as long as impare. Ikiera aimambia mwana wana bako bano ne gavana. Ono in excellence 100 feet korwari ego ikaga ndikare paro ya trimbukira. So we measured 100 feet as to backstreet and it's very clear kurmuinari every 100 feet there is a current. Yes. Lakini yetali gwende back. And over young ataga ajit permanent. Taga ajit naende usikoro robo mu mboli even 25 by 100. Don't worry. My brother Raban. Again tokora. Again tokora. Tokonyore. Onye is 100 feet na aban njeti manyit. Experts chana na bwaba. Izao yonena ngwa na ajitaga kana. Akateba ule mu mboisa ni kwere. Tigaye. Lakini wono injege tunale kukwana. Mu mboli backstreet ekara nduruteli ko likwenda mu mboli amangerere. Tigaye again tongeringa ki plan nero. Aba excuse me. Esenye njaba ndabo kuchikobarura. Aba ni will be one of them. Them will be talking. Again tongeringa ki no anyi tutara kwana. As long as impara ntobwati nkwane ndeyons. As long as because it okorosie pale for abantu baitu kurbono gochimoto Nyamache ngukine like town chinde na marani muna gesusu muna Nyamarambe and ons we will make sure montonde bwensi o take advantage kwarara agerere you'll move even na kolere mpaka none constituency yana nkaigore para baiko bakaimuka bakaanza maliogi Simba nkaigora ne chingu no ene nkunyigora ne chingu ende yonsi palere pa muntu agachite to kwanere ka wancha ka kosoka mboronge ka kwanga we move ikyaro raragerere usi kwa raragerere ka yaraban tragenda ujiga to poka aibu emia moino emia ande kurwa emiende bia mole like what bia mono dumping ya beira paka ya beira obuo anabo chao oyo mparali lakini okay bara batbono senginje society anjire ngana batogo skujisobo to bayigoranie para abatogo take advantage of it sasa ono no chao boichira we
So jina sa chaf. Very dead. Okay. Kwenda ndo cha west side. Ya mole. Mukababu ya boli. Echiro. We walk. Aya tutiri bogo. Ngai protas ya. Simon. Leon. Ai why do that's a good job. Yango tabi. Pare you. Nani jo boli monimbo ato. Ali asobo chao bole no kwa boga. No abu e kona. No corina. No ne ya. No Onye nyombero etaneti erusi bu. Buya mono. Tayo mugaba no rusi. Intuto takete para. Emorabu. Buya mono. Buya mono waziri. Buya mono. Chiangata. Karati karaban. Tiga aiga ntoliki na neji shiringi komdoko na bodoko as long as tu gole par. Don't worry. Make it shango korosinde. Ene main road eta keire kwa move korwe yellow line go chiaria 60 feet komo nya kwagachi. Baigul. Bono oli tuno chinyombere par. Is close to the road. Obvious korumaega etiketeke e par. Carbone pare ene nise koigo kebe highway ko ikebu toruko. You see, so even when we are cutting Kurumaega, we can talk cognizant na Kurugosia, abantu ababe properly advised. Wa understand? Yeah, bono buna ado jengange. Biya mo. Mo suguma banga. Okay. Oh no, these are the city. Nyamole. Nyamole. Yamono. Go chande. Nere na chakura rangi goleje para chira. Gono. Go chande tu saranse gaiga ndole chirenga kitoko nyigora. Ni mate mo bwate me chande. Tiga okumi koro rande nga kingo bangebi. Mo wancha boyo. We said gente kengira cha back to the county. Tukabata na bago to make a space here to kodo all this area but to make a corner yo barwe para meanwhile to ngite process here handing over because so they are here cut so a good will yao banya go to make a maya kanga kyonna nga ibali nga nepara because gente kengira cha to the county nagekora bachi I hope na mwarusiri abantu bonse para so that accident te keranyo the accident te koba ba no balema chairman, that's very important. Gai monto ndi bwense kare chiri no ere gai kuma teke ntekene keti kialeng teke ti kialeng mo siri tali ase mo siri no era abu yenda bu alafu mu ako ndina Lazarus yebona ajideka alikuwa analisi kwa lengenze ali ajideko ali yasa nana ali obwate da do bile sasa romo machoge amonyariba babo bikani balenga babo nsando Bono, egana matoke abantu bona matoke bata ke koleta ego se bago collected. But if you can see no ene size yegente ke chikanta ibele jileta matoka ichoyo. E basayara kasana. The feeling of the people neringa was danger no kuwana. Yes, the feeling of the people neringa asaya banjiro bakorere biasara. Yes, ebe marikit. No, tigabara nyando. Then we can convert it to karotoliner. Bono this na baya. Ara liga na igwete chi kwende chugwete. Eba fixe tino eta imeto korora. This current budget na nyabekera 1 million for reticulation because next month the kere drop we pump nero ororo to etie main pipe amanto bengu serego chichinyomba chiavo no ndotai to ende stimo ya to kale solar
A million can do a solar work again. Try value of the money. Yes. Because basically what we'll do if there is 1 million, what we'll do is that solar, ne kiosk. Next budget, we're going to match for reticulation edge pipe. One of match my Nalega, match Nyamache. Naro. Naralia Kurwa. I think Tarigo No. I remember the Caronde school matching. Na Gabeiro, I got to Cambia Nyangao. Pass central. About the vandalized. But how big is it? We could connect that water. There is no way Nyamache to go at Mache. Na Mache when Karuto and Gaba Kepi, a match na Linga. Yes. But in the 1 million, H camp. Gravity is for gravity. Let us see what we can give to the people once how much Yes. That's what we can be able to do. Yes, they pay. We track it down. Can you make sure you have done the follow-up? Yes, I get a report probably next week. I can be now. Because here for gravity, we don't use anything. We buy piping to answer come up. Sasa. Will be done. No. A cost, maintenance cost is high. When match match I am bronze and advance. Match and the groundwater. Sasa. Now you the goal here, Gambora. I'm going to appreciate the toilets if they are open. Entry na iwe there what the mechando cabro sis for it. Entry na they rectify the MBR na kuchiabona kwa nirabantu. You got the help for that as well. Okay. Ambia watu watoke hapo mbele. Ah? There you go. Alright. That was you man. Kanyaga mafuta kidogo yani kuitingiza. Kidogo tu kiasi. Hivyo. Kanyaga mafuta sasa. Ndio sasa. Enda tu haiwezi kuja nyuma hivyo. Inapanda bwana kwa mtu. Golina waji. Wacha kidogo tu. Bado tunaingoa. Unajua ni venye tumeshika. Oh, levi hapa. Bas. Weka reverse. Sasa kanyaga mafuta sasa. Pole. Bas. Hivi rudisha hivi. Uko sawa? Uko sawa ni kama wewe italigusa hapa. Haiwezi. Uko sawa. Kama driver.